Hakasan tarik Nailur hajar pusau ke Jingialang jangka Sector Commander level hapdeng ki shipai Border Security Force bat ki shipai Border Guard Bangladesh kabala Pynlong hajan Barsora Land Customs Station ha Bangladesh kani ke Jingialang ke thmu ban pynkhlain ya ke jingiadei jangki arliang mamla ban pynthikna ya ke jingiatreilang ka kham bat ban weng ya ki jingeh bapher kibayadei bat upur usam ya kani ke kynhun shipai BSF layalam da u Sh Manoj Kumar Barnwal u DIG ke Sector HQ BSF Shillong kadba u MD Saiful Islam Chowdhury Deputy Director General Sector Commander BGB Bangladesh u layalam ya ke BGB Bangladesh. Hakani ke jinge kundu kinong yalam jong baro artli ki kynhun pahara khaput kilayakran halor ki kam bapher ki bayadei bat upur usam kum ka Co-ordinated Border Management Plan bat ki kam ki bayadei lang. Hakabakut jong kani ke Jingialang baro arliang mamla ki lapan pau ya ke jing sngok kemen ya ki jinge kren ki badon jingmut bat ki bayajan ki bapan pau ya ke jingiadei paralok hapdeng kini ki arliang mamla. Baro arngut kinong yalam ki lapan pau biang ya ke jing kular jong ki ban penroy ya ke jing long jing man hak haput ke basngan bat ke basuk bat kilaya ru ya ke jing persang ke badang yat syakmat jong ki shipai jong kihi ban pene ya ke jing suk hakathan ya ke Jingialang lapan kut da ke jing mut ke babha hakaba baro arliang mamla kila menjur ban Pynlong ya ke Jingialang Pyniadei man kapor hakipor banwan ban pynthikna ya ke jingiatreilang ke babeteng bat ke jing terekam jong ka jing penyat kaput kan yat bed yat renti.